Kaseng United Democratic Party kepada kaseng rulum kebalarim hapo kecela meglia hadu kani kapor ba kecela kala kenjo saka jingdap sanpos nam kampat semlayo ban badhi yau lakam henrei na kapor sakapor ke subut nisno kombalong hakis nam kebalalik bat menta ka kanti ka angnut ban yo sancar hino hadien ke jingwan penyeso jing babun kinong ilam kibana kiwe kiseng menta kasi ka arpu khnai trik jeliu kinong ilam ka UDP kila pediang burom yo ba HDR lingdo saka UDP bat undai kertong ke parti na kabenta ka election arajar pulai ya kaba la penlong hasoyong nakaliang ba sensyar lingdo ubadai persa jong ba HDR uloong ba kipai ba kasoyong konsensi bat kumjuru ki kertong ki bayakun na ka parti UDP ki debni tresh tomlang banyo ya ka jingjom i kung ipai ba na ni konsensi soyong bagi porlak na kewiwi konsensi bayale na ka parti UDP nginya tresh tom bat nginyo hi ya kata ka jingjop ni kermen menam tak babhan bat manla ku constituency ngilong kum ki mau kilo lahadien ke jingjop yung ni mau kilo baper na konsensi baper ginyara hante ya po meglaya legislative assembly ka tarajur ka bahedo nginlet jathau bat nginget mai kermen ngilong ka bakhiatam hakata tarajur ka party UDP bat sansnem bat kumjuru ngumdai sansnem ngin ra bat ngin bat mangi ya ka sorkar pura sansnem ka United Democratic Party bat kumjuru you chief minister jong ka Meghalaya jongiru udaihi bandai na kani ka party United Democratic Party UDP ha kabom kadai me ba mga nganum kranjong yang atu yang kapor to ngajrong ngan pelingkot no pade ban penir ngiu yang kene ka party tanadu mentakas ngi nginum thlon syu nginum bakla syu ha kabon kublai sibun kublai siajaru uba HDR lingdo habakran ha kajingsa pediang burom saka UDP uloong habai nujor ha pedeng ke kongres pat ke UDP kedon kajing per sibun bah namar ba ke UDP kidon ye ke mensiam jong kajinglong sipara ha pedeng kinong ilam katba ha ke kongres kedon tang kajing ya pat ya pra kajing astu ka ba ya jan ka wede ye per ma hari ha ka tungo segi jan me ka bangan lek pan ya kedu yau presiden jongi hante hapo silong u presiden bat ki weide ki khot jong ka party ngai ya ka bensir jong kata ka jinglong si para ta emotional integration ngai ka don ka UDP kinong yalam UDP kepala ketak bahaya na ketusi sobat mi bah kongres kam judan kadang ke division ha kongres ke babon pas pelang maka kongres kan paitkan pra hadu kan ni tegadi ke mensim ke BI kalau ketak bahaya na bat kani ke mensim ke jinglong jodi ke parti orang ni kami ini bat dakani ke jinglong ngin sensyar lada marwe lane sipo lane sispa ngenlong kawe hakataka jinglong ka jingasu jebut kawe kumno ban a ya ka jing syakri ka bakut ka jing syakri ka bahop ka jing syakri ka bat penmentoy bat penhun ya upai pa baro jong kari ke jungi sampai long kebe long kepal baro kublai sikur UMDC kalaban mau prem badairu kertong ke UDP banyakun namalem konsensi ba Michel Wankar ulapun pau ke cingmen bagi pai ba chung kasayong kijit ya ke UDP kat ba kiwepat kisurung klumar saka NPP Labun pun senam kim yo acu kan sensyar henrei ngira suyu yasno redin bat kiwai pada ki parti kani kapor kala i yang menta hak abang inyo ano yala ki jong ban sensyar
Bat mentah ya kekenti ngai I baka jia kali kelawan lengba ke UDP. Bat to ai bah kani kekenti ke UDP kan yalam sakmat ha ka jingalam jong ni jong presiden ni jongi ba meba kum juru gini kinokit kan iba serhem jongi. Ha kani ka por umahe mentah ula perang ya ladi kani ka share la perang ya ladi la saus nam tam bat mentah bin seki baka kamting san ju bani ka ba mensua. Dalam Nakaliang ba polling do upade working president ke UDP uloong ba kani kasingi ban pentamai dak babat hino yu sabiyeng ban om ai wasu yek ban Nagpur Delhi bat lada om nang ban sensyar ka ba ban lei phai byang sha Assam kani kadai kasi bangin renew gin pentamai ya ka mensim jong ki department ki longshwa ki jongi ki balara ya kani gejana bangin sensyari mangi ki price long daladi yaladi ngin ai shu ya ushabi jo kayeng jongi what ai Nagpur what ai Delhi ya kayeng kasam ka jongi lada ngimpat nang ban sensyari agi le phai biang sha Assam is not biang bak Assam leun kwa al ka jong gejala ukrui le kai football papau nam kacela bakala long wameli kamau prang konsensi ba Eugene Son lingdo ha bakal nak jelang loong bah ka cingem kadon ka jingjob bat ka jingram bat ya kani ngin omla ban klet bat uba HDR undei unuksa namar bah arjar arpulai unson phai biang kum unong job ha ka jingem ka jongi ngidon ka jingjob ngidon ka jingram kata tengah mla bendan hang ni bangedon kumning atrai manlai wei bri amat ya kata Balidon kan nuksa hang ni imahe tengahnya skempat hakanik arpulai inang kiyo so prang inang kam kranci syo ang syong na rakitin prang kamining kalau ka kam sosyo ka kentien we fall only to rise up stronger mga kermen bajing darikat kejong piki petba ngin penurlong ya kata Batkum karel ka parti na sorsilong syakeleng saudong jong kejela nginyo menyikemen ha ka jingjong ha ka ni ka arpulai ke benwan bat kham tame kini ki than ki jongi kinlong no ki baroi ki papar ki bit ko biang u president barang ba ke UDP ba met ba lingdo ha bakran ha kejelang ulong ba kinong ilam ke UDP kimsim lawan tangban penchongsit ipai ba soyong Henry Kiwan ban yewer ipai ba nomar ba kapor kala dei bat kejingwan ban pediang ye kinong ilam na ki parti ba per sa ke UDP kalong sisa ka bla pensit pensingai ba hadu kata-kata am simpoi perkat bab kat ni upai ba mentang diwan ya kapan ye don berkat ban saki balana pet ya kana jerang kan dia pet ba ko don berkasi lasmo kuman ono lasem tayo na ne apayo ngine tabur no bakane ngam sim birian ni to ibi ngi kumino yalam to kapati metasi ngim sim wan tamal penchoksit ngiwan ban pensmo ban pensyai ban ban wer pi kapor kaladei sanpo teling istem kilayai kai BHLC kelas dang ya kamukmen ban benki naga bentang menyeki banjo ialah kejok ke state banjo ialah kejok ke jelak ke pura ke state pe jungi ke megalaya mano baki kinong yalam kialam bat lem upai ba kanung ha manong urong upai ba udon terkat ha ka tukopot hakan ni kekenti ke pementa mentau senem arja buang hadir mang ilayo bat sedang ya ke ke jongi ya ke tindak sanpo keling senem jo ke jongi ya ke state kalau sedang kemudian ke betumai kalau sedang kemudian ke betumai batkat sebang ilai kat sebang ipoi menta naga mentagi meeting ban priang dia di nuyalam bagi lidah bagi paiba kalau long pelat ke bagi senti sengai kalau long ke bagi senti sengai itu kata-kata ngi kumki nuyalam ngi kumki liulang ba ki long kine ki wadala teman ngi nyalam dia bi kumki paiba
Kani kadiwan do pimentasi kani di Paiba. Nakalian ko nga maroy simet pangangit siyam nakalian kapati. Nginyo kor ya kadiwan do pimentulutsi. Nginyo kor pat nginyo panokakay ya kadiwan do pi. Paiba to kasoyo konsosi. Yayo imahedon. Kumuha man yung pi naging post nam. Ulalong beliau, ulalong experience baru datang. Ubalat titlot na dong sedong. Nano katriyo kas amat kijam kijintray kita kibelay na kalata ka sa jakada. Unang kamso berpatay man. Harpra kalau tak babakla kayo po. Arpulay ng HKM. Ng Mahe pisdang yaga politik copila dengan bakla hagarisma parti. Pisdang hagarisma parti. Batrio ya ubrio. Ubaladang siguro ke experience. Nagalang dungi ng PDP. Nidadang din sokmen keba krawa. Bagai jinwan join yung pi mahe ke parti. Kalau ini ke parti susu nangai jema. But nangai sekarang pakai jinwan join yung pi ke parti. Kalau kita nak senyang, naga benta kino kikam ibaga parti kadang jingmu ban setsa bat panyalam yang dipakai pasti.